Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Loko xiyimbeleri Benny Mayengani the President Mthondolo Vanhu va ka Cila Vaololi va kombisa leswaku va ha ri na power kumbexana va ha ri na vulawuri eka vunanga bya Xitsonga. Ku na nkandziyiso wa le Simple Kitchen laha va ri kona tolo hi siku ra 27 Nhlangula eka lembe ra 2023, laha hi vona ku vaseketeri va nyanyukile swinene hikokwalaho ka xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Ha swi tiva leswaku va ha ku humesa album tolo leyi nga thyiwa leswaku vana va nhova, naswona ku na risimu leri nga thyiwa leswaku Mthondolo Vanhu leri nga ku karhateni swinene. Kasi van'wanyana va hehla leswaku xiyimbeleri Benny Mayengani the President va nga va karhi va tirhisa murhi. A hi voneni nkandziyiso lowu. Hambiswiritano va ha ri kona lava nga ku nyefuleni ka album ya xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Va ha ri kona lava nga tshembiki leswaku Benny Mayengani the President i ntumbuluko. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaga.